kawa lukha de kawe ni kiwa bapaw nam hai Eastern Hills let's say shen kan sakup la kadur bathamai hadien bak sarkar kelamang hadu arpoint sanklur banpen kho yakate kawa kabasdang ban kelarong henin kasi additional deputy commissioner ke Eastern Hills district ba SSM le lembat ki hek sarkar jong katra PHG water resources harangkat lang bat kinong ilam bat ki khot jong kan dus nong wa lukha association kilalai bunjurep yakawa lukha bat lasdang ek jingjurep nadu kachaka bojukhot musaket kani ke jingle jurep kade ke jingbu dien ka hendrus nong wa lukha association ya ka project ban pun khoi ya ka te kawa habai krem bakila phai khubor uba SSM ulong ba ka office utupdi commissioner ka East Hills district kala shim kya ya kani ka kam ka bade ka project ban pun khoi ban pun khi embyang ya ka wa lukha ulai thuru ba ka jingsi sha ka office utupdi commissioner ka lon jingmut hi ban sedang no ya ka kam tangba na ka daw ka jingkhang dam lahap ban bu tengswa katkum ka jingong jung u ya ka te ka kam la shimti da ka Trinity Complex International na Delhi ban pentrei ya ka kam ka balabu ban sawan ban jurip yang shen mentau benai Ini nak kalian juga DMF Eastern Hills ketua first phase kalau ayat camat ke itu ke Trinity Complex buat ke water resources kalau awan identify ke cakang type kadung mangin rare yo algae hadin kata ke wanok ni lockdown ke kami syuk banyak camat rai mata ni la yo jitip no Trinity Complex ada pelong ke video conference buat men laitio men chua buat DC kalau itu ini bukan wan haka sekian week yang di November bukan pek yang dikakam sesin tina kalian saya dah kabdan di lockdown saya kakam ayat camat tengah binti ba haji trelang bat di sengjong di association apa lukha bat ka association bat ka DMF punjur bat ka Trinity Complex ni binti ba dikakam ni ayat camat ni dang kita identify kita ka plot ni kita first phase kalau man identify ka plot dari titik Trinity Complex bat regional motor resources lawan pek jaga cakang teneng anu cakap begini plot di sini mencua kuat bat di sini ada barin ila one page ila one aspect hi dalam dihi ila kita cepat one page identify kani ka spot showroom ngin pelaj yo algi ni hadin kain telah ada pelaj ki algi penja jingkhong ba bu ha kau unsa ban kujit jakhya kho purify mu ni ga jakhya tu di nanti station ni om ka ka doyong tengah tip ka haduk anu ka kena hier sum de gidan ni company repair ki ko ki cement ba kuntar teter ki babunjak kam ki crusher ki bala dan harut wa ba ki bis ba ki tu le chani tengam tip ka dai na balai ta dari ka report mi ki shu kalong kuntai ka babi dang naki dengan ka la bandai ka la bandai ba bi expert hang pha ka pollution board bahkan kondok ini ka test jadi balai test ni wai report ni bi dan kam ban rejuvenate ya kan tembok kan jakliang jakliang gumbaw ni pa imata kalong asid ro kadang asid ka bon gi constituent gi bapun sim ni apa ni pa imata ro tang uldok harum don hi gawai tang sok balin don hi dapat di jong semat dan kam benda bangin batai ring pek dak jong semat lagi bakalong ni gawa om no hari tang jing kam batai di ban rejuvenate bangin sekali dengan kam batai ki ka kajing awareness program gi bre jongi basa stationing marba kintip bahan pleng dah kikam joki begile maka pelong gumni kawa kenang ba ki beri basa selum imja imdok nak ni kawa kisem kisem hadu kata ata ni nak takadau ni hadin bangile keduk di stang wan segi itu iji ki tingi perkat no atau kuat dan ba adop ya atau ni perkat le DMF ni perkat on di project bangin 7 menit ni kawa tambah di para dia jemput semua bagi kerana aktiviti yang diberi ni kan kius syahmat kan mungkin julong mencua